салому алейкум ҳамдиёрони азиз муҳтарам обуначиҳои гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 15 апрели соли 2021 ва ман боз тасмим гирифтам як таҷрибаи дига гузаронам барои шумо нишон диҳам ки чӣ хел пайванд мешавад. ман ҳозир пайванди маъмули манро як баъди ин кабутако ана ин қадар шавад ғалз шавад ба ҳаст мекунам 66-98-100% аст. ҳозир ман боз як барои таҷриба мекунам ки оянда мебинем кани мешавад ё намешавад. аз таҷрибаи ман шумо мефаҳмед ки ҳамин вақте ки ҳамин қадар кушодааст барг кушода шудааст, ҳамин вақта мо пайванди искана пайванд кунем мегирад ё не. ман ҳозир пайванд мекунам, шумо бинед ва баъд якҷоя баъди 10-15-20 рӯз бо баҳо метиҳем. барои ин мо чӣ кор мекунем? барои ин мо барои пайванд кардани барои мо чӣ дар кор? барои мо дар кор қайчи, корди тез, чашмаки пайванд, клёнка ва скотч. ва мо шурӯъ мекунем ба пайванд. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ин кабутакошро меканем. инро ман инҷа мебурам, ҳавор мебурам. ана бинед, наздик биёр нишонта чӣ хел обро овард. ана оваш рехт. яъне ки давраи сокативижени нағз дорад ин. ва мо ҳозир бояд такпайвандро тайёр кунем. барои такпайванд тайёр кардан мо як 5 сантиметр 6 сантиметр мемонему, мебурем ва мебинем ки такпайванди мо дарунаш кабуд аст. ман инро дар даруни халадиянеги нигоҳ доштам, гирифта як суткаи дига дар шабонарӯз дар об партофта имрӯз овардам. мана бинед кабуд аст, яъне зинда аст. ин намуди хориҷӣ аст ва мо инро акнун тез мекунем ва гарди ҳамин қариби баробар ҳастанд ва мо бояд ҳамин хел тез кунем ки мо такпайвандро ба паҳмияш мебурем. ин бояд тоғри биёд, инро ҳам ба паҳмияш мо тоза мекунем. аз ду тараф. нукашро ҳамин конусобразни хушро ҳамин аз таҳ поён борик шуда баъд боло мебиёд. ман ҳаминро бояд ҳамин хел кунем ки манам ки ҳавор биёяд. ягон як буридагӣ соқат буридан дар кора. мана ин тараф хушрӯтар омад, ҳавори хушрӯ омад, ин тараф камтарак буқур шуд. ман инҷош ҳеҷ гап не. баъд мо мебурем такпайвандро. чӣ хеле ки ман гуфтам инҷа борик аст, ин хел паҳмаш ба паҳмияш мебурем мо. аз мобайнаш ба паҳмияш буридем ва акнун мо пайванди худамонро ҳаминҷо ҷо мекунем. пайванде ки мо аз боло дохили такпайванд меандозем майдатар аст. агар ин ҳардуш як размер бошад беҳтарину, лекин дигар илоҷ нест, ина як карда намешавад. ва мо ҳамин хел бояд пайванд кунем ки ҳамин пӯсти як тарафи пӯст баробар биёяд, барое ки якҷошавӣ аз ҳамин ҷа аст. салакагин дароз омад, такпайванди мо калта аст, барои вай иро мо калта мекунем. барои хушу хуб рафтан ана ин дафъа беҳтарин шуд. мана бинед, мана ҳамин як тарафаш баробар шуд, дуюм тарафаш баробар нест.
این دویم طرفش همین آب که جدا میکنن بعد شیرش پیدا کرده اینجا پر میکنن و حاضر ما این استریچ پلانکا این همون رولون پلانکایی که در آشخانه ها یا که کدبانه ها خوراک رو میپوشونن این همون است. رولون هم بریدگی هستم همین خیلی کرده و استفاده میبریم. از تحت ما سر میکنیم تابوندن همین خیلی نغزی میتابونیم که آب نگذارد از این تونکتر است. کلونکه پروفیسیونال هم تمام شدگی این هنید برور نگیر سود هستیم با بینه هست اسم کرم موزی دیگر شد خوبه من این جای دیگرش بود است وای زدگی رو این نغز بروه این رو ما نغزکت میتوبونیم آبش نچکد حرکت میکنیم که آب از همین نگذارد از هم کلونکه ما تو بولا پیچوده همین چشمک رو میمونیم از بالای چشمک گم میریم. برای چی؟ برای اینکه همین نمی همین پیوندیمون نپرد نمی در داخل پیوند ایستد و چشمک ما را این نمی مجبور میکند کشوده شود. من چشمک موند آب از چشمک زده برآمد از تگ کلونکه ما از بالای این سکوش قطعی مستحکم میکنیم. یک مرتبه مستحکم کنیم که نموند آب روید همین آب بالای چشمک نبراید که این چشمک رو باید سوندنش ممکن. الان پیوندی ما تیار شد. همین چشمک باید بیدار شده براید و همین تجربه ما تمام شد. بعد از 15-20 روز من به شما نوار گرفتن نشون میدم. انا آب ببینید که از بالایش برآمد تا زده هم تا که محکم است این ای بالا زده برآمد. هم چشمک نرود که چشمک نپوشاند و شد. حاضر وقتی گرمی است باید گیرد برای که این داخل این گرم میشود کالوس پیدا میشد. کالوس معنی یک شیره است سفید و بعد این میگیرد. امید در پناه خدا باشید.